people have been affected. This includes 1,057 families who are now in camps. Kwan mar jok mayudo midhiero mar oula medore e kaunti ma Homa Bay ka nyaka sani ji mahewa 8,000 kwano lal. Duond bura mar ANC okwedo weche maliekore ni duond burano ibiro bano. We decided to have the Mental Awareness Day because according to TSC statistics, 22 teachers have committed suicide between the year 2023 and now. Riwruok mar jopuonj mamine kaunti ma Trans Nzoia ochako tiegore gi wegi e wi kedo gi tuoche mag obwongo. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Kwan familia mayudo midhiero mikelo go ula e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi koth mapek madhi nyime chwe e pachoka medore ka nyaka sani ji maromo 8,700 oula osekelo negi chandruok e gwenge mopogore e kaunti no. Kar chung' od bura ma Karachuonyo ema ni kod midhiero maduong' ahinya e wach masira mar oula, kendo familia moingo 1,200 pi osedar e mieregi, kendo sani gi jote kembe 3 magin sikund primar mar Kobuya gi Osodo, ka familia Buora bendo jote kambi ma Kogembe dispensary. Commissioner mar kaunti no Moses Lelan okoni thoth oganda moula osedaro e mieregi wuok e kar chung' od bura ma Karachuonyo ka puothe maromo 464 bende oyango ni pi oula oseywero gi cham e igi, kendo gwen maromo 3,000 gi jamni maromo 40 bende pi oula. Partners, county government, kuhakikisha ya kwamba wale ambao wako katika sehemu zile wameweza kupata kuondoka kule. We have a problem with Miriu River here. If diking won't be done along the banks of Miriu River, then we'll be responding every other time to this issue. The government did it in Nzoia. Why can't the government do it in Miriu? The national government did it in Nyando. Why can't we also be helped here? Jagoro maduong' ma duond bura mar ANC Omboko Milemba okwedo weche maliekore ni giwuoyo duond bura no. Milemba owacho ni ANC nitiere twak kod duond buche mamoko mondo mi giteg riwruok mar Kenya Kwanza. Jakom mar ANC Kelvin Lunani to wacho ni gibiro bedo kod twak gi jokanyo mag ANC kapo ni ifunjo duond bura no. Counties structures ndio tunapanga sasa kuweka ile 18 kwa sababu tulikuwa tuna zile za 99 pa wale MCAs wasaidie kwa open office. We are fighting those who are in office and we could be doing very little about ourselves. Mimi naona uoga kidogo inatokea hapa. Chama umepata majina mengine siku hizi inaitwa folding. Sijui kama umeenda kwa Google ukaangalia meaning ya folding. Folding ni kama karatasi ile unakunja na unatupa huko. Chama kiko imara, lakini chama kiko ndani ya Kenya Kwanza. It's a decision we made. Some people never believed in it, but it worked. And we must be proud of the fact that it worked. Anytime there is such a thing or a coalition or a merger, we must have a way of blending and coming up with one team. Na sisi kama policy tunatembea kwa kiwanja, tunapata maono yenu, kuna ile technical team ambazo zinakaa zinaangalia kikatiba. Busia hapa lay strategy. Tuanze kwa boarding station, to recruit members, tufanye nini? Tusonge mbele tukienda. Lakini tumekaa pale 2027 tutakuja January. Senator Mavihiga Godfrey Ososi owacho ni giseketo ikruok makare mar bago yiero mar gwenge ma duond bura mar ODM mabiro timore chakre tarik 30 mar dwe ni e kaunti no. Koloso bang' bura mane jokanyo ma duond bura no bago, Ososi wacho ni nyaka sani giseyudo kwan ji manyien magin jokanyo maromo 15 mawuok e kaunti ma Vihiga, kako machielo joma mine bende okwa mondo mi owuog oko malaro kombe mag lemo mopogore opogore e duond bura no. Structure ya chama ilivyo kwa polling wamekosa kwa ile ingine imeingia. Kuna polling station 4 kwa wodi
ningependa kuambia wamama wajitokeze kwa wingi, hata hao wakuja kuwania uongozi. Msikae tu hapo mkisema mtapewa, hakuna kitu cha kupewa. Hata nyinyi mjitokeze ndio waone hata nyinyi mnatosha. Vihiga utafanya uchaguzi tarehe 30 mwezi wa 4 huu mwaka huu wa 2024. Uchaguzi utakaofanyika ni wa polling station peke yake. Katika polling station zote Vihiga hiyo siku uchaguzi utafanyika. Na katika hali ya kuchagua viongozi 10 katika kila kitengo. Wana youth kutakuwa na viongozi 10 kwa polling station. Wanawake ama women league viongozi 10 na mainstream pia viongozi 10. Hii nadhani ni uchaguzi ya mara ya 5 ya chama cha ODM. Na tunataka tutengeneze kamati zetu kwa kila polling station kwa njia ya utaratibu. Tukishamaliza hiyo ndio tutasonga mbele kwa ward, alafu tusonge kwa constituency, alafu tuende county, alafu tuende national election. Jiadeko tonye laktho e chiro magesima e county Manyamira to kod gorofa moro lwar e odgi mane gidakie. Kalure kod joneno od gorofa noero ma nogore piny okinyi ma kawuono kar saa 3 mar okinyi noyudo ka imedo losi ka jatend obila ma gwengego Robert Ndambiri ne olero ni ji adekgo kama oting'o nyathi achiel noyudo hinyruok kama bende ne oring kodgi e ute mag thieth. Ndambiri bende nomedo ni gedo mar orofano ne ochungi higni 10 mokalo kaluwore kod wuon ot ma bende nochako gere. Kuangalia upande wangu siangalii eti iko ghorofa nini, lakini nikaona fumbi. Na fumbi hiyo sijui ilitokea wapi. Lakini mwishowe mtu mmoja alinielezea kwako imeangukiwa na nyumba ile ghorofa. Si kuona, lakini nikaja. Nikafika nikapata ndio imeangukiwa. Hata hivi sasa umati wa watu wanaendelea kuangalia na wamesaidia. Mimi mwenyewe nasema asante kwa wale ambao wamechukua mkono wao na mafikira yao yote kusaidia wana wangu ambao wale waliangukiwa na nyumba hiyo. Tulipokuwa tunaendelea kuongea na rafiki yangu, tukasikia sauti kidogo, tukaenda kuangalia kwenda juu, tukapata ni ghorofa imefanya some cracks. Kwenda kuangalia vizuri, tukapata ghorofa imeanza kuteremka. Tukashindwa mahali tunaenda. Ikabidi tukasimama hapo sababu hata nguvu zilituishia, tukashindwa kutoroka. Tukaweza kuokoa wasichana wawili, mmoja wa miaka 16, wale walikuwa wameterapiwa kwa building, na mwanaume mmoja wa umri wa miaka kama 40. Wote wameokolewa na wakakibiswa katika hospitali yetu ya Keroka Sub County Hospital, na wote hali yao sio mbaya sana na wanaendelea kutibiwa pale. Mana kamano kalure gi masira mar ot moruombore piny Nyamirano, watudore achiel kachiel gi Crispin Otieno kantie Nyamira. Crispin, kinyalo winja, inyalo ketowa e ler ni to ang'o manyalo bedo ni notimore, to kwan jok mohinyore nyaka sani ochung'e adi? Crispin. Awinjo makare Milton, mana kaka iwacho no, ghorofa no mano mar kata floors 4 ne oruombore piny kar saa 3 okinyi, kendo nokelo buok ahinya e gwenge ma Gesima mano mantie kar od burano mano mar Kitutu Marsabit kaunti ma Nyamira. Kendo seche ma masira notimore, mana kaka wawinjo ka ji ne jo gweng'no ne wacho, ne gin kod buok kane gichako neno ka antiere cracks e orofano, kendo jomoko motemo chopo machiegni neno kaka chal mar gorofano chal gokinyi ma kawuono mano osechako leng'ore, kendo ne gorofano omuomore piny. Kata kamano onge ng'ama owito ngimane kaluwore kod masira ma okinyi ma kawuono. Kendo mana kaka Robert Ndambiri mano OCPD ma gwenge ma Marsabit North owacho, ji 3 moting'o nyithindo 2 mo oyudo hinyruok kendo notergi e hospital no mano ma Keroka, ka nyaka sani pod jotelo kata apisas mopogore opogore mago mawuok e migao mano mar housing kata mag gedo ute
nosechopo kendo giwacho ni orofano ne wach ne kendo ne wach ni kik gedo mare dhi nyime mano higa mar 2014 kama ne gedo mar orofano chakore. Kata kamano jogo mane gero orofano nokoluwo chik kendo nochunge. Kata kamano en masira ma okelo buok ahinya kendo jopiny medo kwayo ni sirikal okonygi jogo matimo gedo ma ok opuodhi mondo mi masira machal kamano omed geng'. Nyaka sani pod kata kaunti no and kaunti ma Nyamira pod dhi nyime mar ng'iyo ka dipo ni nitiere jogo ma pod ne okwamo tok masira no timore okinyi ma kawuono. Kendo gima wanyalo wacho nyaka sani onge ng'ano ma owito ngimane kalore kod masira ma kawuono no. Jogo ma ohinyore kendo notere osiptal gin nyiri 2 kaachiel kod jago moro ma hike en 40. Erokamano ahinya Crispin Otieno, wageno ni biro medo luwonwa ripot ma kamano mondo mi wabi wami jopiny mathoth e weche manyien mabiro. Ka wadhi nyime en ni nyaka sani ji 7 koro osewito ngimagi kaluwore kod masira mane oyudo yie mar moro e nam ma Baringo. Maeri obiro tok ringre 6 mande imanyo yudore okinyi ma kawuono. Kolero wach ni County Commissioner ma Baringo Stephen Kutwa owacho ni ringrego no yudi machiegni gi chula ma Kokwa e nam ma Baringo no. Yieno ero manoyudo masira chieng' Jumapil ne oting'o ji 23 mathothgi ne gin nyithind sikul. Ji 16 noresi tok yamo mapek loko yieno. Our divers and our marine officers were able to trace the bodies around Kokwa Island, and the bodies have been successfully brought to the mainland and moved to Kabarnet mortuary. We want to say pole to the families. We have taken some of the family members to go and identify the bodies and then be given psychosocial support. All over Kenya right now, we don't know what's happening because there is a lot of accidents all across, and this one is one of it in which it's not expected because it's within water bodies. So we shall pray God, all of us. I think there is a lot that we need to do as Kenyans towards saving lives of our citizens all across. So urgently we need life jackets here as soon as yesterday. Duol mochung'ne wuoth makare apaya NTSA obago romo e kaunti ma Meru mar lalruok kod jodak ma Tharaka Nithi, Isiolo kod Marsabit mar kawo pach jopiny e chike manyien mag wuoth ne buses mag sikunde kod nyamburko mag trailer. Jatelo machiwo lesen e duol mar NTSA Eva Nyawira owacho ni chikego geto arita makare ne nyithindo e kinde ma gin e wuoth, ka chikego eko bende geto keto e rang'iny makare riembo mag nyamburko mag trailer e apaya. Kapo chike ma kamago biro kal, NTSA chano mar chako chiwo lesen manyien ne weg trailer, gino ma bende ok osebedo ka itimo. Weg sikunde bende ne ogolo pachgi e wi chikego, ka weg nyamburko mag trailer bende wacho ni giikore maluwo chike manyien go. The school transport regulation, the highlight is how we are going to ensure that our children are safe when they are using this transport. We are also introducing something, the attendant, the person who is supposed to attend to this kid while aboard the vehicle and when they are alighting this vehicle. Kuna mapendekezo mengine yenye tumetuma kwa NTSA pia wakaweze kutuangalia. Jambo la kwanza, kama shule, kuna watoto wenye wanakuwa wanapebwa na gari za shule. Wengi wao ni wadogo sana, wa miaka 3 hadi miaka 10. Kwa hivyo mtoto mmoja, tukisema gari linapepa watoto 51, inamaanisha kwamba kila kiti kitakuwa na mwanafunzi. So kama shule tulikuwa tunapendekeza hao watoto bado ni wadogo, tukiwaacha kwa kiti kimoja mtoto mdogo peke yake bado itakuwa more risk. We have been taken through the laws and we feel that some are good, and we have also suggested that some
can be changed so that they reflect our wishes. We also want safety. We want to operate in such a way that our businesses still remain profitable and still we remain safe. Laktache mathiedho chiaye pachoka opaka pedha madhi nyime ne laktache mabandia mosebedo ka thiedho chiaye tok chik. Laktache go mawuok e riwruok mar laktache mag chiaye kata Kenya Veterinary Association bende okwayo jatend piny William Ruto mondo kik ket sei e chike moko midwa chwalie mbelene ka gikwayo duol mochung' ne yedhe pachoka mar 2023 magiwacho ni kwayo no dhi ataro gi ratiro mag laktache mag chiaye thurka. Kane giloso yo Malindi, laktache go bendo yango ni sekta ma jotich ma pachoka ok osebedo ka winjogi kendo ok chulgi maber, gino makoro miyo laktache mabandia muomogi. The most important one, and I think this one also touches on not just the vets but also the farmers, is this issue of having unqualified people. So as an association, we really want to ensure that we push for the legislations to enact to basically enforce the laws, the vet laws, so that we don't have unqualified people coming to compete with the veterinary surgeons, and at the same time, because these unqualified people, when they're handling the animals and they're advising in the farm, their advice is not as top-notch as that of the qualified people. So you find that the farmer will end up making losses because they're not getting the right advice. The productivity at the farm is going to be low, and basically running the farm and the cost of production is going to be a lot higher. So that is one of the things that comes forefront when it comes to what needs to be addressed as in almost immediately. Nyakwaramogi enamonda ka yweyo mokongo e chenro mar migago to kapok adhi e yweyo wang'iyane moko kuom ote moseoronwa ka jaka Black and Pascal Olajo kod Pauline Pascal wawinjo Ramogi loud and clear ka wantiere Kabondo Nyasore School. Machielo wacho ni pinywa ne nigi chandruok machal mana mar Ayubu e okorum moro bang' moro ma Ajwang' Jaseme mar Ogango. Kaito machielo wacho ni Ana Nyaringa Alfred Oluoch awinjo migago maler kan ungoe Karungu kod wadwa Esbono oko Nyaringa. Kaito wacho ni tiwo mos ne joma oyudo midhiero mar oula. Wan waonge wasiwasi. Ramogi TV ler. I'm Brian Pinky from Sibuoche Kanyamkago. Kaito Pastor Omondi Otiche mar game onyinyore owacho na kanyo ni mos na jawada mahero Sara Atieno mano Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura to gi Samuel Atongo kod Bishop gi Pastor Onyango Agent. Kaito machielo bende wacho kanyo ni aneno kanyo ka ene monuore mang'eny kioro ote tiora ora achiel wabro yudo thuolo masomo. Milton sani ji tho apoya modhiero wang'a kaito kondiko nyinge kanyo. Waneno Ramogi TV lera inya Pastor Omondi Otiche mar gemo nyinyore kaito Father Jakarating'ane ni malera ahinya kantiere Rapogi Kanyamkago ma Otis Tinga oganyo mar Rapogi. Yiena monda ka oyweyo aduogo bang' thuolo machok kik idhi mabor. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi toa hiyo usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4.
nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Aviator ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Skiza chapa, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kabila. Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Za kwangu. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana, Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa, ushinde. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo wadhi nyime ka wayudo ni riwruok mar jopuonje ma mine kaunti mar Trans Nzoia jopuonj wetegi yore makedo gi dang'ni mar paro e kindgi giwegi. Ripot mar duol mar jopuonje ma TSC yango ni jopuonj 16 osekawo ngimagi higani kaluwore gi dang'ni mar paro. Diana Olonde miyowa ler. Gin jopuonje mawuok e skunde mopogore opogore e kaunti ma Trans Nzoia. Kae dwaro maduong' en puonjore wi yore makare mag kedo gi tuoche mabiro kaluwore gi dang'ni mag paro. Ma en man neno ni gin kare to moloyo seche ma gipuonjo nyithindo. As a Kuppet Trans Nzoia branch, we decided to have the Mental Awareness Day because according to TSC statistics, 22 teachers have committed suicide between the year 2023 and now. Usually don't even know that they are going, whatever they are going through. So sometimes it was important for us to just bring out some of the symptoms, to bring out, for them to realize that if you're not able to work well, if you're not able to show up to your responsibilities at home, maybe to care for your children, to care for your husband, to care for your friends, then you're most likely going to be having a mental illness. Giwacho ni gigeto dhi nyime gi puonjgo ma duoko chien thoe ma osebedo katimore kind jopuonj wetegi e wi piny matek kata alwora ma ok ni kare mar tich. These are mothers, okay? They take care of our children in school as mothers, apart from them being teachers. Then 2, they are also mothers at home. And you know, a lot of stress and depression begins from home and comes to the working places. So they'll be in a better position to address it right from home, and then they'll be able to come and carry it over to the schools. How to identify the causes of mental illness and how to even mitigate those illnesses. We are very happy, and moving forward, this will be an annual event. Riwruoge mopogore opogore bende kori kwayo mondo oyud lwetgi kanyakla e dhi nyime gi puonj ma kamae ni mar dang'ni mar paro e kind jopuonj nyalo ng'iko somo e kaunti ma Trans Nzoia. We need to be on the lookout for changes in various things, changes in appetite, changes in sleep pattern, changes in attention, concentration. We can look out for obvious signs like a decrease in school performance, especially in the learners. Because I said 1 in every 4 people with mental illness, it means the teachers are also immune. That we have, or causes of this, is simply low pay for teachers. Low pay for teachers. And therefore, we have high cost of living. Them cannot meet the expectations of the families, not even themselves. Bende gin gi geno ma chopo kamae ne jopuonj moko ma chopo e romo makamano ka giwacho ni yore makamagi gin mago manyalo konyo kedo gi dang'ni mag paro.
Diana Ulonde, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Itwembe kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho otiek ywaruok mosebedo e tong' ma kaunti ma Migori gi Narok. Giwacho ni pod gidak kod luoro nikech ywaruok ma ikelo kod lowo malach ne romo eka 50. George Juma lerono mathoth. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migao marito kwe pacho kae osebedo ka singo mar tikruok ma osebedo e kind ogendni ma odak gwenge mag Itwembe e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi e kaunti ma Narok. Jodak go wacho ni nyaka sani onge okang' malong'o ma osekaw kod piny owacho e kelo kwe. Inaonekana sisi si wa Kenya kamili, kuna kasoro fulani, na tunaomba kwamba tuchukuliwa kama wa Kenya, na tukiwa wa Kenya tulindwe kama wa Kenya. Monj ni oganda kod kethruok mag mwandu pod timore e tong'no mar Itwembe kaachiel kod Ang'ata Baragoi, gigo ma ikelo kod ywaruok mag lowo malach ne loyo ekas 50. Juma ma okalo jopur mathoth ma opidho cham e loni ma osebed ka ilaro kuom higni mathoth ne yudo ka odombgi ekas buora obeti. Ng'ombe zetu zinapelekwa, chakula chetu kimeharibiwa, lakini tuko na serikali ambayo tulichagua kwa kazi hii. Hawatujali. Tuko na mbunge, tuko na rais, tuko na BS. Vitu ambao nimeona huku ni vitu za maajabu, kwa sababu kuna mimea ambayo imekatwa, mahindi, kuna viazi ambao zimeng'olewa. Sasa hivi familia kama 100 zimeathirika na hawajalima, na vyakula vyao ambavyo walikuwa wamelima hapo awali vimeng'olewa, mahindi yamefyekwa. Moko mjipur gi sani ok nyal kata chopo e puothgi mondo koro ging'i chamgi nikech luoro ni dek monjgi. Tusaidie. Sisi tunateseka sana, watoto wetu hawasomi, hata hatuendi kwa shamba. Tumekatazwa kulima. Tukienda tu kuinama tunafukuzwa na malisasi. Tujui chenye tutafanya, sisi tunasumbuka serikali. Tunaomba mtusaidie. Moko mjotele kaunti ma Migori mane otimo limbe e kama ywaruok nitiere ni ne oromo kod rawere mane dwaro monjogi, ka bende ne oresgi mana kod obila mane okogi. Hata wakati huo tukitembea, kuna vijana walikuja wamejihami kutaka kuvamia, na tukikuwa na security hapo, na tunajiuliza kwa nini step isichukuliwe watu wetu waweze kuacha kuuawa katika hizi maeneo. Monj ma osebedo tong' kaunti za ariyogi ma oting'o Migori kod Narok osekelo midhiero mathoth ma oting'o thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kethruok mag mwandu. Kwetu pale hatuna amani, tunateseka kipindi kirefu. Mimi bwana wangu alikuja akauliwa nyumbani, nikaporwa vitu kwa nyumba ikaisha. Serikali mtusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Kuna watu ambao wameuliwa. Moko mjogo modak e tong' Ang'ata Baragoi kaachiel kod Itwembe bende osedar nikech ywaruokni. Tumetolewa mashamba kipindi kirefu, atulimi, tunateseka na njaa. Jodak mag Itwembe kaunti ma Migori wacho ne gisesandre kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom rem e kelo kwe kind kaachiel kod ogendni mamoko ma osebedo ka yware ni wach loni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Ramogi wadhi achiel kachiel nyaka Kawangware kama joloch mag Shabiki yudo michgi achiel kachiel nyaka Kawangware mondo wane matimore. Nilieka kichwa yangu ikabai tena, unasema deep state pen. Mimi shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tena, unasema deep state pen. Mimi shabiki na nadeku
kichwa yangu ikabai tena. Unazama deep. Bila shaka asante sana kutoka katika soko la Kawangware, eneo bunge la Dagoreti Kaskazini jijini Nairobi. Kumepatikana mshindi wa Shabiki.com. Hii ni bonasi ya Shabiki Super Jackpot ambapo ameweza kujishindia shilingi milioni 1.6. Naongelelea Boniface Anayo ambaye anafanya kazi ya maji katika mtaa huu wa Kawangware. Anasema kwamba amekuwa akishiriki kwenye Shabiki.com mara kwa mara, hajakuwa akifanikiwa, lakini hapo juzi aliweza kupata jackpot hiyo, lakini ni bonasi, na aliweza kubashiri mechi 14 kati ya mechi 15. Ni mechi tu moja iliyomkosesha raha nzima ya super jackpot ya shilingi milioni 7.6, mechi kati ya Hull City na Watford. Anasema kwamba alibashiri kwamba Watford itaweza kushinda nyumbani, lakini mechi hiyo iliishia sare ya bila. Bila shaka katika soko hili ukiangalia watu wamekongamana hapa, na nitaweza kujaribu kumtafuta mshindi wangu aweze kukaribia, tuweze kuongea na yeye, atueleze kwamba ni vipi aliweza kubashiri na ni vipi aliweza kushinda. Lakini pia tunaye mshindi ambaye pia aliweza kubashiri mechi 13 kati ya 15, anaitwa Njeri kutoka eneo la Kinoo. Aliweza kubashiri mechi hizo na akashinda shilingi 250,000. Pia yeye yuko hapa kuweza kupokea ushindi wake. Nitaanza na Boniface. Atueleze tu ushindi huu anauhisi vipi Boniface? Tuanze kwa majina na utueleze ushindi wa Super Jackpot ambayo ni bonasi ya shilingi milioni 1.6. Kwa majina naitwa Boniface Anaya. Nimefurahia sana kwa ushindi wa leo, na chenye naweza sema ni Mungu tu. Ni Mungu manake ni Mungu tu, manake mechi ilikuwa ni moja ambayo ilikukosesha utamu wa shilingi milioni 7.6. Ilikuwa tu ni mechi moja ilininyima hii ushindi, lakini kila kitu naweza sema tu shukran kabisa. Sina mengi ya kusema, ni furaha niko nao moyoni. Lakini nikiangalia kwa msimamo wa ligi ambayo ni Championship, Hull City iko nambari 7 na hii timu nyingine ambayo ni Watford iko kule chini. Ni vipi uliweza kutabiri kwamba Watford ambayo iko nafasi 2 chini ingeweza kushinda Hull City? Unajua mimi ni fan wa Manchester United, na Hull City hiyo Watford ikiwa kwa ligi kuna vile ilikuwa inatusumbua sana sisi kama wana Manchester. So nilijua timu kama Hull City kwa Watford hiyo ni kama mswaki. Lakini uliweza kuangalia msimamo wa ligi ndio kupatia dira ya vipi michuano hii itatoka? Unaona kwa saa hii, uchambuzi wa saa hii, liga haisaidii. Liga haisaidii hata kidogo. Timu yote inaweza shinda. Nafikiri labda uliwekelea hivyo, lakini hongera sana mwenzako ambaye ni Samuel Njeri kutoka Kinoo. Tueleze, ulipata mechi 13 kati ya 15. Ni wapi ulikosea? Nitakushikia microphone. Wewe ni bingwa kwa sasa, unastahili kuwa uko katika hali nzuri kabisa. Nieleze ukiwa niangalie. Jina yangu ni Samuel Jelia. Katika hizo mechi nilicheza hizo jackpot nilianguka 2 only. Kwa ushindi yangu nashukuru sana. Na unajihisi vipi kwa sasa? Sasa kwa sababu mimi nimeshukuru sana. Sabiki dia ukweli. Bila shaka tuko naye Munai, labda atudokolee mawili matatu kabla hajapeana cheki hizi. Atueleze tu kuhusu ubashiri wa Shabiki.com Munai. Yes, bila shaka Shabiki.com tunasema ndio kitu ya nguvu kabisa. Watu wacheze sababu kuna washindi na pesa iko pale. Na pia kumbuka kuna hii bonus. Kuanzia 12 correct predictions pale kuna pesa, unapata ile pesa nono. Kama jamaa mpata over 1.6 hii, unaona hii yake ni nini? Bonus. So imagine kama unaweza pata bonus ya over 1.6, pesa iko. Kila mtu anajua anahitaji pesa, kwa hivyo cheza. Mambo ni rahisi sana. Ni kwenda tu pale kwa M-Pesa, enda kwa paybill number, andika 26063. Na pia ukienda pale utaandika paybill number ni 26063. Unaona kuna zero ngapi? 2. Na kama ni kujoin, una text jina join kwa 26036, ndio uanze pia kuitwa mtu kama majina kama governor, mkubwa, kiongozi. Unajua watu wana pesa wanitananga, we oye, I say
sijui nini. Sasa ukipata pesa ndio majina kama Bazuu, mkubwa, kiongozi, majina kama hizo. Na pia kuna wengine ambayo pia wale ambayo pia labda ulitaka kuwa yani unataka pesa, unataka yani kusomea mambo na aviation, pia nasema cheza aviator, peleka ndege utapata pesa, peleka ndege juu kwa juu. Kwa hivyo Shabiki.com endelea maneno, na hapa pia unajua tuko na washindi leo. Mkubwa kuja. Huyu sasa ni mkubwa. Wewe ulichukua jembe na panga ukaenda kwa shamba ndio ukapata hii pesa, ama ni nini ulifanya? Watu wasikie kutoka kwa mdomo wako mwenyewe. Okay, mimi ni mtu wa jua kali. Nilienda kwa jua kali yangu nikapata ile kidogo nilipata. Yes. Nikasema hii niachie familia kidogo ikule. Na hii nyingine nifanye nini? Niekelee na Shabiki. Wewe mtu wa jua kali? Yeah. Uko na familia, bibi, watoto? Ya, mimi ni baba watoto wawili. Ya, niko na familia. Sasa unajua vile amepata pesa ndio majina kama baby, darling, anise takuwa. Si mambo ya kuitana mama watoto, baba watoto. Kwa hivyo unaambia watu wafanye nini? Ile kitu naweza kuambia wakazi wa Kawangware, Shabiki sirili. Shabiki ni ya ukweli. Yes. Watu washiriki na Shabiki. Maana Shabiki ndio nyumbani kwa wasanii wote. Kwa hivyo wewe utaendelea kaa Kawangware ama sasa hii ni kuhepa? Kawangware huku mimi nimekaa huku nikiwa na kijana mdogo. So siwezi ama Kawangware. Yes. Juu mimi nimeshinda Shabiki. Kwa hivyo utaendelea kushiriki? Nitaendelea kushiriki mpaka ile wakati nitashika ile check kubwa. Unajua bado pale kwa jackpot kuna over 7.6 million. Yeah. Na hiyo pesa ni ya mtu lazima aendelee kushiriki. Kweli. Yes. Bila shaka Mulai akiendelea na shughuli ya kuwazawadi washindi kwenye Shabiki.com kutoka soko la Kawangware. Umejionea wewe mwenyewe kwamba ushindi upo, na kama huwezi tabiri mechi zile bado kuna ile option ambayo unaweza weka auto bet na uweze kujishindia. Bila shaka kutoka soko la Kawangware ninakurudisha moja kwa moja katika studio zetu ambapo tunachukua ile break kwenye Sema na Citizen. Erokamano ahinya Steven Shitera, achiel kachiel kowuok Kawangware kano miyowa joloch mag Shabiki. Wadhi nyime gi migago. Gavana ma Machakos oyango ni apaya ma Kinasha Zebra Airways biro bedo moikore e bwo ndalo 30 mabiro. Wavinya Ndeti bende nojiwo jodak ma Mavoko ni apaya no sani igolo e lam chiegni rumo, kendo ne oloso kane otimo limbe mar nono chenro mar dongruok e kaunti ma Machakos, moyango ni nyaka sani sirikande oseketo tenge bajet mabiro neno ni oket dongruok e rang'iny mamalo. Jadak makono onyiso mor margi ka giwacho ni mano dhi kelo negi yot nikech apaya no osebedo marach kuom higni buora. Na hiyo nimeweka pesa ya kutosha, hiyo kazi yote inaisha within the next 30 days. Tunaelewana? Hizo pesa ya kutosha. Siniwaahidi. Mama ni mtu wa mdomo ngapi? Sio mtu wa mdomo ngapi? Tunaelewana? Waache watu waache mama achape pa. Jodak ma Nasuroi e ward ma Nangerema e kaunti ma Isiolo koro nyalo buonjo bang' kane olosnegi kisima mar pi mabiro konyogi yudo pi maler mar modho mar oganda makono, jamni kaachiel kod lee mag bunge. Chenro no osir kod omenda mowuok e riwruok mar Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, kendo okete tim kod Kenya Rapid Plus
Catholic Relief Services, Millennium Water Alliance kod 10 County ma Isiolo, ma bende igeno ni biro konyo tieko achiedh nade ma tuoche mikelo gi pi mochido moganda makono modho to jamni kod le mag bunge bende modho. Kanoloso gi jodak makono tok yawo ayanga chenrono, jatend migawo mochung'ne pi kod alwora e kaunti ma Isiolo Ali Wario nokwayo jodak makono mondo mi one ni girito dag pino kendo kik gikethe mondo mi giyud konyruok mochwere higni mabiro. Hospitali kwa wakati maji kwa tunakanyanga huko, mbuzi anakunya, ng'ombe hawezi kunya. Wakati ng'ombe anakunya, mbuzi hawezi kunya. Na sisi nakaa kabisa bila kupata maji. Kipata maji leo 10 lita na leta hawezi sabisha suburia na hawezi kunya, na chindwa hii maji tawaika wapi. Na hii maji wakati yanakuja atusaidia sana. Watu wanakuwa safi sana. Nasabisha manguo. The people here in this community of Turkana and across the region. So yes, there are a lot of needs for sure. That's why we're focused on the north, but we also see great potential in investments like this really making a transformative difference in how communities can take it from here and make the most of it. Nimefurahi nimesikia mko na around 15,000 per account. Ni mzuri sana wakati unasimama hapa kama wafadhili wanakuja. Unasema sisi kama jamii mumetuwekea hii, mumetuwekea hiyo, na hata sisi tumeongeza gani? Hii. Si ndivyo? Kwa sababu maji, pesa ya maji inaweza lipia nyinyi school fees. Jotele kaunti ma Kwale kotelnegi kod Governor Fatma Achani dwaro ni mondo chenro mag migepe mag serikal mamalo mondo manochung' e kaunti no mondo mi otiekie thuolo mowinjore mondo oket yot ne weche mag wuoth. Chenrogo oting'o gedo mar apaya maduong' mawuok Kinango kochomo boma ma Kwale, ma gedo mare osekwamo kuom thuolo mar higni 4 kendo osemiyo weche mag wuoth e gwengego pek, ka gedo mar Olalo ma Mchande kod Funzo bende pod ochung'. Jotelogo bende onyiso mor margi ne okang' ma sirikal ma kaunti nokawo ma duoko lope jodak makono mane oyaki moting'o Kisima, Machale kod lop Chiro, Madiani kod Bomas ma Kwale. Imekwama, tumekaa tukazungumza ni vipi ambavyo tutaweza kusukumia kama kwa pamoja bila kuangalia mirengo ya chama, lakini kuangalia sisi sote ni viongozi ambao tumechaguliwa ndani ya jimbo hili. Kuna miradi ya barabara, kuna miradi kadha wa kadha ambayo inaendelea na ambayo pia mengine imekwama. Na hiyo miradi kama alivyozungumza governor ni kweli ambayo tunataka kusukuma, kama barabara hiyo Kinango kutoka pale kwa Kinango, hii tutaje barabara ya Funzi, barabara bridge ya Machande. Haya ndio hususan na mambo mengine ambapo tukizungumzia kuhusu barabara. Na county government kupitia uongozi wa mama tumeona amejitahidi vya kutosha, ameweza kukomboa mashamba mengine ambayo ilikuwa ni donda sugu ndani ya Kwale County. Na bado kuna mashamba mengine bado pia tunayafuatilia. Mama ametupatia record zote, ametuambia yale ambayo yana shida, yale ambayo yashatoka na yale ambayo pia tunakadiria kuyafanya. Johala maromo gana achiel mawuok e Ganjo Thika e kaunti ma Kiambu obago ng'anyo ka gikwedo medruok mar osuru mijuogogi kuom sirikand kaunti ma Kiambu. Johalago osingo ma choko sei mathich oko gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ma giseyo ni ok osebedo ka winjo ywakgi kaluwore gi pek mar ngima. Johalago osingo ni ok gibi chulo medruok mag osuru midwaro ni mondo mi gichul, kendo gichiwo siem ne askache ma kaunti mondo kik rocho helni magitimo. Gimedo ywak ni kata bed ni idwa medgi osuru, imedo negi osuru, kaunti no ok osebedo ka choko yugi e yo makare. Peter kaka achiel kod yore madonjo e chiro bende richo. Hiyo license imekuwa juu sana. Wametupadisia na hata hakuna kitu wametufanyia. Siweji ni mingi, hata mahali tunauzia hata uwezi hata kununua. Mimi nafanya kazi ya kuuza ice cream. Nauzaga ice cream shilingi 10 ama shilingi 5. Na pesa zenye naitishwa license iwezi tosha juu shilingi 18, 18,000 iwezi lipa na hiyo 5 bob ama hiyo 10 bob. Tumekuwa Kiganjo kwa muda mrefu na tumekuwa tukikopaleti kulipa license hapo beleni, lakini baadaye tumekuja kuona hapa hakuna kitu wanatusaidia nayo. Tunalipishwa kitu inaitwa solid waste management, na hakuna takataka kanzu inatuchukulia hapa. Tunaona takataka yote hapa Kiambu
tunaletewa hapa Kiganjo, hapa tunaita Kang'oki. Hata tukiwa hapa harufu inafika mpaka mari tuliko. Kwa zile county governments zenye zimekuwa Kiambu, hakuna kitu ambacho wana Kiganjo wanaweza jisifia waseme wamefanyiwa. Kama ni mulika mwizi hamna, kama ni drainage hamna, kama ni mambo kama ni garbage collection hamna, barabara hamna. Kwa hivyo sisi tunasikia tumefinyilika, hospitali hamna, stage hamna, soko hamna. Kwa hivyo sasa tumefika mwisho, tukaona tunalipa ada ambayo haitufanyii kazi. Rowere County ma Bungoma ojiw mondo were kod weche mag mbui kendo giket maino e miyo luor weche kod chike mimiyogi kod jodongo kod nyawo talanta magi. Mairien kaluwore gi jadolo Emmanuel Wafungila mar kanisa mar City Harvest Bade ma Webuye manoyuore tuke mag okombe mar soka na askofu e kinde e sikund primar ma Webuye. Emmanuel bende nojiwo rowerego mondo riwre kod tuke mowacho ni biro konyo e bero pok margi, wach manosir kod MCA Mama Tulo Steven Simiu mawacho ni gibiro konyo e bero pok mag rowere makono. Niko mahali mpira. Nikiangalia vizuri katika uga angekuwa ameweka Alaha FC. Inatusaidia kutuwezesha kunacha talent zetu. Alafu pia inatusaidia kuepuka na vitu kama vile miadarati. Nashukuru sana Bishop, naomba aendelee kuleta tournament zingine kama hizi. So mimi kuambia tu vijana wajitume. Hakuna mtu atakutuma na hakuna mtu atakupanga kwa hii maisha. Kama uko na talent jitume kabisa na hiyo talent itakusaidia ufike mahali. Wito ambao naweza kutoa kwa vijana ni ya kwamba jambo la kwanza, wale ambao wako hapa na wale ambao wako nyumbani, wasikize maneno ya watu wazima. Jambo la pili, ninaomba pia ya kwamba vijana wengi wako katika mitandao, lakini mitandao hii ina uzuri na ina ubaya. Watumie mitandao vizuri na wajiepushe na uofu na mabaya yoyote. Jambo la mwisho ni kwamba wakuwe disciplined, kwa sababu tabia mzuri inaweza kuelekeza mahali pasuri. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mar ariyo e chenro mar migago, to kapok adhi kanyo, erokamano ne jakwath Samuel Nyabola mar Rusinga Mbita, iwacho ni bendi neno habari e Ramogi TV. Otemoro kachar kagima otemo wacho ni Jaka Black ngira ne laki mondo wadwa neno konagi adier kosiri amboga e radio. An Paul Abwao mar Ruiru. I hope ni kata konaga konaga to habari chopo ni eyo makare. Kaeto moro bende wacho ni awinjo maler ahinya ma Martha kawuok Kitanda. Kaeto machielo mere wacho ni Mosrenya Jonyamira ma oto ruombore kuomgi piny. Mano Rebecca Nyager kowuok Bumala. Nyakwaramogi wadhi e yweyo, waduogo kik idhi mabor. The wazee in Kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Dial *487*3# to get this song. Ngoma en audio thum. Ngoma wake akiloni mix mo. Cha beach Nyakura Magajwang Sukus kamwati memana kama.
kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike wuok tich ariyo tich adek tich ang'wen tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. Nyakwar Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'oa we wawinj anena saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni weche tuke ni klabu mar Inter Milan ma Italia oloyo kombe mar